Tariki ya mbere Mata duhimbaza abatagatifu Theodora uwahowe Imana, Werarisi umukuru w'abihaye Imana, Hugo umwepiskopi, Valeri umukuru w'abihaye Imana. Turahimbaza mutagatifu Hugo umwepiskopi witabye Imana hagana mu mwaka w'1132. Hugo yari umwepiskopi wa Grenoble mu Bufaransa. Nyuma y'imyaka 2 ahawe ubwepiskopi, yareguye nuko yigira muri monasteri y'ababenedictine. Nyuma Papa Gregory wa karindwi yamutegetse gusubira muri diocese ye agakomeza imirimo. Iyo diocese Hugo yayiyoboye imyaka 52. Hugo kandi yabaye umufasha ukomeye wa mutagatifu Bruno, uyu washinze umuryango w'abihaye Imana i Chartreuse bugufi ya Grenoble. Turahimbaza kandi mutagatifu Werarisi umukuru w'abamonaki witabye Imana hagana mu mwaka wa 622. Mutagatifu Werarisi ni mu Kinyarwanda. Bamwise batyo bakurikije uburyo yitwa mu Kilatini Werarius, naho mu Gifaransa yitwa Valeri. Nta guhindura ariko, kuko byafashe kandi uburyo bukaba buvugitse neza. Mutagatifu Werarisi rero yavukiye mu Bufaransa mu myaka ya za 560. Akiri muto aragira amatungo ya se, ariko akifuza cyane kwiga. Amenya vuba gusoma, na Zaburi ntagatifu azifata mu mutwe adatinze. Yakwahura amatungo igihe arisha nawe agasenga. Kenshi ndetse yacyura akanyura imbere ya kiliziya ngo abone uko asura isakramento. Aho bigeze yibuka ko Yezu yavuze ati, ukunda ababyeyi kurusha uko nkunda ntakwiye kwitwa uwanjye. Nuko abasigaho ajya kwiha Imana. Ageze muri monasteri aba urugero rw'abandi bose. Yarazi no kwigisha koko inyigisho nk'abantu b'Imana nyabo. Nuko inyigisho ze zituma abakristo benshi baba abamonaki. Rimwe umuntu w'imfura ikomeye kandi ikize aza kumugisha inama. Werarisi aramwigisha, uwo mugabo ntiyasubira iwe ndetse ahera ko yinjira muri iyo monasteri. Werarisi yakundaga ubumanzi bwa gikristo kurusha uko yakundaga imigenzo yindi y'ubukristo. Ntabwo umuntu yavuze imbere ye, yaba yewe no mu marenga, ibibasha gutera ibishuko byinshi mu itegeko rya 6 cyangwa irya 9. Rimwe bari mu rugendo, hagwa imvura mbi, bajya kugama ku mugabo batari bazi. Yanze guhita, bagenzi be baramwinginga ngo araraho. Nuko aho bigeze aremera bidatinze, ariko abandi bagenzi bari baharaye batangira kuganira ibiteye isoni. Werarisi arabatonganya, ariko ntibamwitaho barikomereza. Werarisi abibonye yicoka mu mvura n'abamonaki be aragenda. Ntabwo kandi yapfushije ubusa n'akanya kangana urwara. Yari umukozi cyane, yari yarategetse abamonaki be kwirega iteka n'umunota umwe baba bapfushije ubusa, avuga ati, ingabire z'Imana zose zikwiye kwitabwaho. Nta wabara amasaha yigishije mu bugingo bugufi, nyamara kugira ngo abapagani bamenye neza aho ukuri kw'Imana guherereye. Apfa umunsi yavuze ko azapfiraho, akikijwe n'abamonaki be bose. Inama twamukomoraho niyo guhunga iteka ibiterasoni n'ababiganira.
abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi. I Roma turahimbaza mutagatifu Theodora, yari mushiki wa mutagatifu Hermesi uwahowe Imana. Nawe yapfiriye Imana nka musaza we ku ngoma ya Adriyani.